Haga ye chemlang yong ki volunteers ke Kyrmen Foundation bertip kam ke second volunteers meet araja arpauso felicitation and gratitude ko depan man ha heaven scope sentuk ser juai ha khat khan ditrik uniu benai ke Kyrmen Foundation depan ku burom ko ye lingut ki volunteers yong ka ki wadi rap ha ya ki imlang sa lang he ya to open im ye boon ki mynsien bru leng ba isnam wadi is ngau bahagi. Kini ki lingut wa demi cakamat wa isnam singau baha cagi bro wa kam yaram hai wani porto o yohimi Kyrmen ka janta dekar wa Agustin pawa. Hagani kesengi dewan sekilang o Kyrmen Shella MLA ke Klirian uaman le o menteri ke sorkar jela ulaski rembai MDC ke tuber uaman le o deputy CM ke JHDC wa kiwi wa cak kut singau baha. Ulaski rembai hawa kalam da yaro o ye lailuti ke Kyrmen Foundation wa hapo ki sosnem da le ke cibon ki kam ya ki imlang sa lang. We depan kenmu le ye kam wa baha wa da le ke Kyrmen Foundation hagi snem wa da lai kam tam hai por wa ke kalam COVID. Ne liang Kyrmen Shella hawa ye kalam kam ukong san ongu hawa MEA hap tholat hi kamon upen jam ye wa kor. Kam te hajrong gani ke yurim das dang le ya ke Kyrmen Foundation ite to hi por wan ke kalam COVID nei daw wa yu ki ikho ki pai ba klem da yut nei do tho lat ki kamon open jam ye jenjar saja ki pai ba ongu wa hai im kam ki bru wa ro hammat ye la hayung hasem tang wa to utho ki lat kamon open jam yo hun imensim yoro ole ya ke Kyrmen Foundation wa gani ke sngi daman isarong ye ki volunteers yong ka wa de ye ki ule iwa bahatam ye ki imlang sa lang kentu wa hawa yarap ye ki wi to open yu le ye dur khamat wa kemen khnang wa ki wa pediang le okumen usngau suki we hawa yarap ye ki wi kentu wam to oman bru yuluti nong naki tang wa ikir khu panawan hi ki nei wam poi perkhan hai wani ipor hai rukom wa pher Hagyalang wa pelai do ripos leng do de yo iklam pediang na kesimi khong thiang skatri Kyrmen Foundation iklam ikublei na ka ITM maulong wa kiwi Bat kajing kenmu na kaliang yung ya kikam bat kajing lailuti yung Kyrmen Foundation ngana gawi ko por jo pen siao cha upai ba wa ka Kyrmen Foundation man ga kawi na kata ka kenja foundation kwa si boon kajing yarap cha upai ba nong chong chnong yung gerilom jangkia das nyau open nyau Sherman tu lately ke district hado khat pratli ki blood donation camp ta depan man ki nto ka kam ko sukuile hado khat pratli ki blood donation camp but tibi ya ki kam yung Kyrmen Foundation ki wara ya ka khubor ko tip ki jing yarap ko da egi ha po ka state me kali ai lawo kam ta me hai to wa ka blood donation em kyo kujut chutom panjing yarap ki ka Kyrmen Foundation kloi ki yarap da ka jing no snyang kyong ki cha ki tu kinong chu nei tei daw ha kan ka por kan mole how to por COVID em ka pandemic ngajo pan kan mo cha pi pai ba wa ka jing lai luti ka Kyrmen Foundation hado ka sngi I go yo umat ya ka jing ha ka tu ko por ong hado ka sngi ka jing yap yong ile mlingi ya ka jing lai luti yung Kyrmen Foundation em langi ha ka tu ko por wa ki volunteers khamtam wa ka skatri ka kong simi khang tiang wa minister wa burom yong lali ka jing yarap ko wi pa ka thlu yung ha ka tu ko por Balada bo le artili ki ambulance ne bentau service yo pai ba. Yo ke jing yarap. Badha ka jo ko por. Em ki man be ki yong I ko darap herta. Kwam cha deu mi tang chalai le tho dawai tho dapon. Ki ye ka le ka Kyrmen Foundation. Hado hayung yong ki pen poi ya ka medicine le ne ki dawai. Kini to ki kamba ko le. Nei tai daw nga jo poi perkhat ukun mo hanga gaktin ko tho gi la nei ko ong gi a service to mankind is a service to God kajing chakri para benru man ko kajing chakri yo blai ha ka Kyrmen Foundation yo ayo ya kata walang ba ka Kyrmen Foundation si boon kemesin ki wo yo ukhai imbiang la nei
Oyo uim hagatu por kamta mega COVID-19. Teacher Kyrmen Foundation em kam exist ko. Mem kami lem em problem. Hey tu por bi ke COVID ke jing go kru ba. Wat kilat kiluti em gi prolog ki wa chem jingmut ki wa chem phang ki wa sao thu yogi ke jing yong pai ba. Mem phet ki na ke jing Henry wat ki ya ke solution yang tu ke jing ha ke jing im yong I woro iman I gamte. Hadu huyung sem yong pi man go gamte. Boon ki jing mat pi yung sem pi wat pi ya ke solution wa kam no solve ke yung sem. Nei te dang man dip pi solve ke yi ke result yung kate. Penhun yi mynsien kamta man de yi pi solve ya ke problem. Ne yu woro hi kamtam ki member yang Kyrmen Foundation ki volunteers pumut pumat ba yusuk ba dur kmat yang pi ni ba ele wa pi sang proud pi le de to I de em ki kam ba wa contribute hi ke society. The em ki kam de dip solve ki te ki jing ha yong ko society ki yong I ni te daw em hok ile sel sorong where we have done something we contribute to the society ile ki kam hanre yakani em go ar banta em sa ko wi ko ong ki te to attitude ko yong I human positive attitude le negative attitude ke jing long jing man yong I nga oi pi mun tu le de Kyrmen Foundation is nam go yanga ông người chim yeme một dia ketika senam mengapa no em kamba hospital kam ông puyu kende pa person ki jung duai ki wasa khiat to longba hapo hospital tele dengan mentu pan ki yarap ki ông chim gini senam yeme mut em ketika burom to de ki jing I de bos nyao chu ong ba to ki duty yo penyu ha to I de le I ngau oi pi chim mo ye ke tu senam tangwa mem sao kumeno wa ong tom ban se banu yap ketika to kejing senyau ke attitude yang I ke penyu khmat yang I wa ladi I ke attitude wa I ye ke lok man go man positive nga oi pi ketu dam peman go penjengai bat bom em sau suki nong pediang le ye ketu hari ladi man go man positively one pan gi bru R unit ong pi imiu R unit sang bah perlok chim gani gi chi unit kat wi ye wala I dang ye wat nakibi tawan gi kam ong ki kenja jing yarap ki wo per hagate ke burom ke kenten burom opi kulambi waman positively ke jinglong jiman ke yang pi ke wa pengkringi ke vitawan wa approach pi ka tentu dasnya bi ki stories ke reklam leng yang ki donors ke yang I wa ki bru phone gi ke len sodong yang ni ke thau ke yang I khamta ma po mi halia bat ni ki vitawan ki thau la phone gi pan yarap ki ke snam ke yi daw wa to attitude ke yang ki ke jinglong jiman yang ki wa ki man ki ku kloi u I ke jing yarap re halori te ko sang sup chu chu mem expect ju ongi ke yi wale bi ki vi ke kam go ba ham expect in returns daw yo bi ngau oi pin ne chi unit e bi ya ke te Kyrmen ya ke ta ki lok ko hope e bi ki daw poi ko por yo ke la bi lam to directly indirectly ye man ha ki kon ki nat ki yong bi lam to da ka snam yo bi ke jingker khule daw yo bi da ki pisa Leni da pom lottery bi yo gari bi kam kita ki jingker khu yo bi indirectly mark my words believe me kete ju jia ga hojik im yong I keten jan moro ile mat hi ne te daw ko sang suk ban ne gas news nyau wa ki volunteers ki yong I the crack ki kam obha but I wagni ki jingkre ga yong pi claim the expect ya unu claim the expect wa yo kala bi ne ki lok and let it comes when you require it when you need itมันได้kam hi dawan hi go klem pep ye ketem boy hi klam ten ne gas ngi nga sao da bo de jingkmen wo ong wo yo em lang chiru Kyrmen Foundation hagani go program go yang pi kuble chi bon but a big congratulations kam de khana bi the sotli is name de lai luti man sket ki jing lai luti ko wa ngai ba le sos name kap kjat nga oi pi tip le chinu poi kete ko sos name man sket ke le ko wa e jingkmen chu chu ye chi bon de li ki jing im ki bade dip yo bat kam jo le ha ki jing lai luti ki badang yo chu chu ki jing yarap ne por chi ki por yo le se eminu ni banta na ka le yonga kam no mi khmat yong gani ka thai yong I kham tam ho po yong ka state hi ro ko wi bo man kam wi na no mi khmat yo le se emi ka contribute na ka le yonga please let me know you glory kre lang chiru bo pi ko sang su ko khanai pi jisen the prochang im pam man kam yete yo I kam ong pi tin bha ki bru e ye ka snam ni de dep de perchanga opi semi wo pun sniao cho chief minister bat kam jo le cha speaker wo dau pani ya ka slot
wa upani hinuni por wa ki priangi yo chimi ya kasnam yong kinomi khmat yo pa hete wa kinomi khmat katnu sket man ki kinomi khmat ki wa close sket mo everything to public te ye kete untuk wa challenge ki ndai kwa yu pa wa hadu katnu close ki pli tengai scheme da poi ko por kam kete wa man ko example na leng yong economic khmat la wa yu e ka jing rap ni banta contribute cha upai ba hei bantai ba per kham tam ye kasnam